Pre, mga tanan ninyo ba? Unsa may inyong mabuhat sa gabi nga dili ninyo pwede buhaton sa adlaw? Aw, pre. Kanang pagdog sa sawa. Kanang pagdog sa sawa. Nagdes ka, mabuhat muna. Mabuhat kay punas adlaw eh. Kana pagdog sa asawa, mabuhat kay punas adlaw eh. Dog ikaw adlawan sa misawa. Buhat mo nga mga asawa. Kamo be. Unsa may inyong tubag? Kana sigurong guan nga nang ispat kay di man na magamit nimo og adlawan. Siya magamit mo adlawan ng ispat na hayag man. Buang usiga gyapon oy. Gyapon na. Sa imong piuna usiga gyapon oy. Sige, gapon na gamit gapon. Oh, gamit gyapon. Siga Siga day, gyapon. no? Siga Siga na, gyapon. siga gyapon. Siga gyapon oy. Nika brad. Sa akong kuan po, murag kanang matulog kag adlaw, murag alanganin po tingay matulog adlaw ulit trabaho. Murag kalagmitan ana, gabi gid ang pagigda. Ah, makatug gyapon kag adlaw oy. Tugman. Naman kay trabaho pare nang mamasayro. Ah, basta lagi kay makatug gyapon mabuhat gyapon nimo sa adlaw ra. Mabuhat Okay, gyapon. bisansom ka. Kana ako pangutana nga unsa may inyong pwede mabuhat sa gabi nga dili niyo pwede buhaton sa adlaw. O mao na. Mabuhat man gyapon sa adlaw ng pagkatug sa adlaw. Mabuhat man gyapon na. Bebe. Kanang pangutan na halisid gyapon kayo. Aw, lisod-lisod din na. Pero padungo ka na. Be, ikaw kuno be og siya napabog kay katubag ang imong pangutana. Kana naman re. Minus gid mo kayo. Saan be? Taban. Kanang pagbilar sa gabi Kadigin na pwede niyo magibito magbilar ka kadlaw. Kanang pagbilar sa gabi Kadigin na pwede niyo magibito magbilar ka kadlaw.